Oğuldan edeceğiz. Soğuk oldu bu. Kar. Hem sağlık. Hem istedim. Geliyoruz olmasın. Şaşıracaksın değil mi? Ne mi kılıp camba ortasına bir? Biz gölden bugün geçtik. Ha, konuklu geldiler. Ben 5 lira sıra ortam. Ne kılıp camba ortasına? Yaptığım göpçülüğü mal çarpması. Mal sarmadın öyle. Mal saldın öyle. Kanikunda ballar karakolga barabı, ayılga barıp turabı. Tuğadan olsa. Tuğanda başlıqlarda gelir. 30 da iyi bile. Oşta ortasına. 35 tut. 35. Onda yol жасап koysak жол etkisi. Yolda satmayacak. Жол Yoldu жасайбыз, асфальтта бар жак бер жагы. Ортосунан 10 метр туннель казып беребиz. Ашу ачпай туннель менен кетип коебуз. Бияқты биз өзүбүз мамлекеттик көзөмөлгө алып азыр карайбыз. Эми убакыт саатыбыз эми жетти. Көрүп атсыңар өзүңөр. Республиканын башка Görüp ataz var. кыдырып баарын жасап атабыз эми мына эң чекке убакытыбыз. Bir soğuk versin. Kudayım sizge. Эң чекке салганы келет. Тугандарга келдик. Көлгө түшпөй бияка келдик. Жакшы. Son жерде. 25-жылда. Жакшы турсаңар болду. Караколдон тез арада эле аласыңар. Очунетиңер менен эле жетесиңер. Очунетиңер менен азыр мына 10 үйдү тапшырабыз, 500 квартира жакында мына. Августтун 8-inde тапшырабыз го дейт. 8-inde. Ошондо кийинки жыл келаткан жылдын бир март апрелдеринде дагы тапшырабыз 20дай, 30дай үйдү. Ошондо эле бүт жетип каласыңар. Караколдо көп деле очунет жок, аз. Аз сыңар. Жетишесиңер ага неме кылып. İşinizge iyilik biz oşo birinci yol prezidentlerinde adam Suyunu atar. suyunu atarız işinizge iyilik en son Эң биринчи көйгөй ушул бизде жол. olmaz. Жол маселеси кышкысын аябай кыйын болот бизде. Ашуудан бери карай өтө Буюрса азыр өтө кыйын. туннелге чейинкисин, андан беринкисин жасап баштайбыз быйыл. Эмки жылы күзгө чейин буюрса калат. Туннелди эми 2 жыл керек болот. Түздөн эле